SKTV NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Haukiba Thang Janumit, Haibadi, February Tang Kunganipan, Haibanumit Asida, Koi Manipur Dagidi, Yam the Labra Mapam near the Buhairiba, Todosina, Manipuriana, Levasida Yam the Chauna, Masigi impact Lakpiaba, Natana Malim, still Mipum Kudimakta Masigiam Chauba, consequences, Mayamam Lakpiabudum event, Tokibanumini, Haibanumina Sida. US amadi Israel anina Iran da landabagi pau mayam na tanare kogi tongan ba missile amadi air strikes ataduna Iran gi tongan ba strategic locations sing the leader makogi leaders sing leiba mapam natraga makogi missile na chingba thamba mapam sing nuclear gi oiba installation leiba mapam sing da chalaga hairiba attack mayam sing chathagi hairiba attack asida Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei Hairiba Mu Asisu, Lake the Bugi Paulere, Aduga Mahaka Lono, Mahaki Machanupi, Ginupa Habitare, Mayanupa, Amadi, Masunupa Hobusu, Hariba Todosi Lake de, Luena Tongan Ba, Makogi, Lambda Masiki Maruba, a Chochuba leader, Mayam, as many as 40-50 leaders, Lake the Bugi Pausi, report Tori. Aduba Hariba Todokasi, Nataga Hariba attack Habitare, US na, Amadi, Israel, Anina, combined when a Chatariba, Iran Gamatata Chatariba attacked the sea. America da masi Operation Epic Fury hai na maming tholi aduga kogi Israel da na masi Lions Roar natraga Roaring Lions hai na maming se tholi ha batar aduga hariba attack se chathabani hariba attack se kari gi chathabano hai matamda primarily maral series Israel da nuclear gi oiba makogi khulai se hoji phaugi on dilaite adubu makogi nuclear gi oiba khulai se laigadore lainum ge tamta same sari hai bagi charge ni madu lehendanu ge tamta masi leiba targadi masina existential threat ama Kogi Akoi Belalam Sing Amadi US the Legani Habagi Chingna Badagi Masiki attacks Sataki Babatare to attacks that not only nuclear Kanatamakogi Lamsana Sana copy of a ballistic missile Mayamasu developed the Badum Laba Lamdamam Kuni Iran Aduna Hariba Mayam Sing Kudum Tinga Rina Masigamataka attack Chatabani and also Iran na Tongan Muslim country sing Maruna Lebanon Gumba Natraga Kuigi Philistine Natraga Gazagi Strip Asida Kugi Hamas Natraga Hezbollah Haidana Kugi proxy gi Kulai Paiba Mayama Tadui, Aruga proxy Kutang the US ta Madi Israel Chingba, Atopalebak Sing Sid attack Chatali, Adan Makogi Matakta retaliation against the proxy actions having Chingba Maral Mamsa Sirga, launching Satabani, Masigi retaliation on Iran Sutongan Mag Akoib the Liba, US ki installation Habatare, Labor Mapam Sing Sid military installation sing the Landaki, Matuda, Kogi Bahrain the attack Chataki, Kuwait attack Chataki. Aduga Oman the Chataki, Qatar the Chataki, Saudi Arabia the Chataki, Aduga quite a safe way in a Canariba, United Arab Emirates Habitare, UAE, Masida, Kumayamna, Canariba, Kugi Abu Dhabi, Amadi, Dubai, Jimbalay, Mapum Singasida, attack Chataki Bagi Paulere, Aduna, Hariba, retaliation, Iran Toribi, retaliation, Natraga, US, Israel, Chatari, Hariba, Kugi attack Habitat, Harib attraction, World War III, Hobalaka, Miyagi, Mipine, Basudum, later Badinati, Aduna, Haribam, Siribam Maral, Aduga Chatariba. Lana se number moiraga koi India the economically natraga karam strategically masina affect ogdori miyam ki punsira chauna akai be legadori bra have yom den husi globally ngasi ningthuka bano me hek horpon mesida global gi oina thau the crude oil de yam chauna mamal tangkhale have gi miyam da me pineable to India gi onadi mekho gi kwaide gi achouba importer se Russia oibanina thoidong me pine leite di hai adu 40% around 40 to 50% of the oil se high riba Iran amadi Oman Soigi Gulf ki area sida koigi power ga lak ba batare power ga lakata ba namar moiraga masida gi lakata ba oil myam si India lakata ba nedun masisu thingi targa di na tar masida apan ba pirak targa di nga Strait of Hormuz power ga lak matamda apan ba pirak targa di maduna India su chauna apan ba myam piga dabu lai aduna thoi ba thodo si karino masigi manungi wahan thona karino masigi ramification na targa masigi consequences na India go malebak senda kari work pa yabagi na traga globally kari impact work pa yabagi habi matang senda khana nendo taga si SKTV gi studio the length senda lebiri basi ahan maktada social activist oja ANIL HAOROKCHAM ne oja ANIL batamokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Dhanamajuri University ke political science department gi associate professor Dr. ARAMBAM NONI ne oja NONI batamokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us socio-political commentator oja BIJOY ne oja BIJOY batamokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base oja BIJOY ke dum open tawjarge oja BIJOY Kamani yang BBI tang kun gani pan dagi hoba yam chauba major strikes na maram moiraga so retaliation mayam su Iran dagi su akoi balebak sing sida thengnari masi
gi maram sing si US na seriba malan sing si maram chahe na yenge doribra natraga masisu again oil gi war ma koi Venezuela da tawkit maina ultimately siban maralama aduga target oribo objective na ama kama yeng bibya tawri si ngasai main culprit Israel chinebo okay Israel jina America si da injil ga Iran da landana ba hairi je phana kuirabne hojikti kanoni America gi musling to wase mai gun board diplomacy na aircraft carrier na chingba moi ki adumba group changla ga China da khambi am khar dhap torumbne hojiki gun board diplomacy is outdated ore America gi lupun mangam draba aircraft carrier si Iran da riba missile si Iran lupun mangam ba stage la madu America na makoi aircraft carrier man luppa ga di makoi world chop kani na khandra lan yam tawndabne ba musling taraga dhap taraga sam tawsda Israel na engine ba kanman madagi last ma Donald Trump ko una bada haina give up press ta bang pauna na khoi attack tawdraga di akoi tawrani makoi tawraga di America soidne yawrani chineba sida America gi interest da kaino da America si mana lebak macha bullying taraga economic advantage lo ri yamena ya abdu masing langam dre Donald Trump na hek sason 100 pai ba kanda ma war tawra haigi hek haigi ba no laga Greenland hoi wogani adu ada wogani no magi land gi postering ma horeba sigi matum da lady so Israeli lobbying akne be America da adagi kamai to ge da hojik tongnori ba land si akhoi ge ayam na thau gi ni haini thau jina leba ko di economy da mari leina bani na adada hojik si makoi na international law khangli ba puna magi wang da Venezuela gi president Nicolas Maduro si pharaga loktu re hojik akhoi Venezuela da phangi ba thau si yam chaw reason aduna di akhoi na khangbi gi dawam na Venezuela gi thau si ka hena nangba ka hena akhoi thik oi ba adade pipeline de kai da pu da pak ya de ko okay aduna thoiba petroleum products ji quality si amata mana deva adu mahak si kanagi crude oil ga yanara di ya ga da Iran na thoiba thau makhal si ga yanara ga yam laina refine the way yaba aduna Iran gi thau si number 1 America na yeng thamapneva America na masling tawraga Iran si da hojik labor regime se change tawno ba maya mamang da sumaya ma hondan honarena moi lan taw si kaya handak di pampata ba maleba Iran jina matam sangna moi hypersonic missile karikra si develop tawno laibagi mathakta Russia amadi China gi cargo plane achaw ba magi lan gi technology me an je honjin gri harap kuireba mamang gi 12 day war 2025 da tawgi base masida Iran ji Tajabagi wang with the mana puthoropa long range missile hypersonic missiles in Israel among the Tokiba. Matam to the Gulf country the Lariba American base man say Mashida missile chi Tadi Taraga among the Damkan Toki Deva. Hariba Matamsi Marakta Iran Jina Makoi Kuzukala Yamti Sagat. Okay. Adaga Americana Iran the land giver Yam Layeva. Iran ji ihan han da 1951 da makoi elected government namal ijrameba Muhammad Masadega isina president oiraga ko adda magi aso mistake se keno da matam da oil industry se nationalized taruba dagi khwaidigi chawno matam da mang ji keno ne England neba England ji phatta lebak number 1 neba colonial power me amji independent phangra matum da makoi resources se exploit taruga England ina kuno hona bane Ado ayamba oil industry se hojiki duly elected leader se masida moina ku tole moina CI din laga ku tole America se England gi interest share targa ku toro mutunda 19 kano da 53 da akoi saha pahlavi reza kano saha Iran ri se si install tore madi pura akoi pro America pro Israel heba matang sida Iran gi leriba resources mayam je America ma di England ani je phajana enjoy tore matam sida akhoi gi keno hokta Israel ga bu mari yam pharameba adaga America na lam je da akhoi gi base ma phangye friendly country khandana yam tang ma matam de mingun da pak bi ko F-16 bu pi dina leiru rabneba adagi America jina Iran gi well exploit toba makhoi bu sum keno si papet on sina basi urapadigi Iran gi manungda akoi praja sing si sahab Iran ji against the land HAOROKCHAM arda sahab Iran namdagi ba suppression che ka burtilati neba
अखोई मोसाद हाइरी सुमाना ईरान गिसु सीक्रेट पुलिस लेबा सभा काइना सभा सिना मतलब दि अखोई वीडियोस के फंगे जेएनयू दा ईरानियन छात्र में पुथरखिबा अखोई फोटो मयाम से टॉर्चर की विक्टिम मयाम जी फोटो सिसु अंगक बनेबा अदगी 19 सिगी अगेंस्ट द लालौनबा इंजलरिसिदा अखोई मोगी स्पिरिचुअल लीडर हाइतरे अयातोल्ला रुहल्ला खमैनी महाक्सी एक्साइल तोरे 1960 दा माजे पेरिस ता लेबनी अददैदी मनंग कन्ना होरपदा अखोई 1979 चिदा साहब ईरान जी टूरगा अखोई अयातोल्ला खमैनी से महागना सुप्रीम लीडर होगे ईरान से नौना मखोई सरकार अमु लिंगजगिमनेबा अददैदी अमेरिका इजराइल लोइन आउट वे ओके मतलब ददी हौना कैनोसी करी हाइतारे ईरान की रिजिम से अमगन प्रो अमेरिका होइना होना दुनो लाकनेबा मतंग से याम नुंगाइतबा इंसिडेंट मस थोकी ईरान की मिलिटेंट मयाम सिना अमेरिकन एम्बेसी की मीसिंग जे फारगा नुमित 444 होस्टेज वेन थमगिएबा जिमी कार्टर की मतमदनी मधु रेस्क्यू तौनबो होनबदा एटीएम द फेल होगी हेलीकॉप्टर अहुमरी चंग हेलीकॉप्टर मगा काइदना जिमी कार्टर जम चोकिबको कैरागा न होनरब लाकने अदना ईरान द लेरिबा मतमदगी रीजन देना हुजिफोक्ता मखोना अमेरिका जी एनिमी उदना डेट टू अमेरिका डेट टू इजराइल हाइदना सुम लाबने अदो वारी जी समझलबदा अयातोल्ला आमी खमैनी हुजिक सीरे हारिसे मागी सासन मतमदजु हानगे कंटिन्यूटी दुम लेयेबा अदो हुजिक ग्लोबल पॉलिटिक्स द कमाय तोगेदा रशिया अमदी चाइना ईरान मखोय अकन एक्सेस अमा ओइरागा अमेरिका की अटैक से ईरान दा लाकदोरे हाइबसिना करीम ईरान जिन तौहिब तारदी चीना दसु मुक शेप ओइदेबा नेक्स्ट टारगेट से चीना ओरपय याबै खुदोंग थिबे लेरिनेबा ईरान से करीम अमेरिका माइथिरगदी चीना अमदी रशिया से मपांग कंखलेबा अदुना कमाय तबेदा लास्ट ईयर की 12 डे मिसाइल कानो ईरान की मपांग जी उग्रे अदुगी मतुंग द ईरान ना मतम याम फंगरेबा अमेरिका ने हेजिटेंट ओइरिदा मतम याम फंगरेदी चावग्रो कार्गो प्लेन नोमर तरुक तेरे पाइसलगा करी खुलाई पीरिनो खंगदेको अदमाइन तौना ईरान जे फजना सेम सरकान द हंदक से वार ऑफ नेरेटिव सेना धप तौनो बगी केनो से पोस्टर याम कन हेंगलइदिना याम कन हेंगलप सिदा वारी जे समजलबदा नहान जी अटैक तोरे 28 फरवरी दको अटैक सी इजराइल ना अमेरिका दा babani si izinari ra amana hawre attack tore migi nupingang school adagi leader hal ena tore ko iran si da makhoi na khalli se akhoi gi mogi leadership se hatoga regime change da budra khalwa adu lan ji limited ena tawbasi america su israel su pame ba ara iran gi hana de sem sagre ba अखोई की लीडर से करी महालब लीडर है दी मिलिट्री खंगदे मोई रिपब्लिकन गार्ड की खंगदे में एनी हाप द मखोई दी मथन कराना पुपो न मरी सुबो कनो थंगरेबा नंग सिरे दिन नंग ओयो नंग सिरे दिन नंग ओयो लीडर हालगो होजिक ईरान की ओके मको कक डी कैपिटेट तगो दाइन तगो तब नत्रेबा अदमाइना तोर पसिना ईरान हलक मतंदा अखोई की अमेरिका की बेस कतार ओमाला कावरे मोई फिफ्थ फ्लीट की हेडक्वार्टर से प्लग तोइरे अदगी इजराइल हुजिफोक्त नोंग चुबदन मिसाइल हाइदरी है अद हुजिक्सी याम लु मतमना वार अम हरोपगी वार फोक एनो एबोजी लेचिन थाबदन उदबसे तौरिएबा माइके एनिमकी साइटगी पाउजे अचुममते लागतेबा अखोइना फंगिबि मीडिया से एम इजराइल एंड अमेरिका कंट्रोल तोबने अदुबो ईरान की फोर्ड पुथरको पाउ खरा सोशल मीडिया दा फंगिबा खबर दा फंगिबा टेलीविजन दा उरिबसे मंगाएबा अद ईरान की हंदकी खुद हंदसी याम साथिना कन्न हल्ली होजिता इन लाक्ट्री दा तारकदा अमेरिका की F-15 अनोबो मॉडिफाई चे गल्फ कंट्री दा कायरगा ताबी फोटो उरई को अदुगा अतोपमना असai areas da muslim country has the ayamana arab lebak neba nan arab se turkey ga kano gane iran ga ko ara arab lebak mayam sida attack taksale iran hana warning tawre noi america gi leki oi gano america na kehlaga noi da bs samji thambi gano amat tawno hari lebak sing saudi arabia una akoi airspace am koi land base iran gi against season roi di hai khusuklai di lok thuk teba हंदक ईरान अटैक तब मतंदा हारिबा अरब कंट्री सिंग जॉर्डन यावना दुबई यावना लोइन अटैक तवेबा मसिदे ईरान पीरिबा सिग्नल छे लांजिगी मतुंगदि सिगी एरियास दा अमेरिकन इंपेरियलिस्ट सिंग छे मसिगी धत्ता नुने बेस दरगा फेलो मुस्लिम कंट्री अमदा फेलो मुस्लिम कंट्री अमदा सिमाइना धप तबसि
tobigano have signal level loina gaza da hamas nai what pak to kanda palestine nai kanda haribal bak loi timilina masida phog na nganga israel mathak ta tawrise iran ne yemen de leba houthi ne adegi lebanon de leba hezbollah moi hum zineba ina khungur leba sin loina silence mong na brat tawdina leba masi akhoi muslim brotherhood ki yam khanjaba leba sing de yam na chakningai neba ado hojik che ayal ali khamenei hat kramazun pakistan achaw irang hawdna karachi de leba american consulate mai thare adagi moigi consulate tagi marine guard reason ka thorok da pakistani macha tara siri hai pakistan government de mogi security na ka pani hai etmi chak thore ado mamang de hawna third world war ke doi thok de ge na world miam je pakatna lagbane ba ate no sardavasul chingba adagi bulgaria ge baba kari bengana ga prediction to bose sai de sim to le rabne ko aduna masi yam panicky way adu akhoi india am de manipur go na khwadi ki khudong thirka de se pot mon hengat pedi tongan wo phomane ngasi de no india economy sokpa dum hore delhi amadi ke no de flight 350 cancel tawre flight cancel do be samang ba hore ine ba adu yam na nungai de ba khoi commitment bhab ta da amna lan hawda nong da ngai ra kan kari ki indian prime minister modi na israel chala parliament wanganguri no sai matang di india position ji am clear way deba china amadi russia na akhoi brics ki keno je platform ni season daga india je moi ga policy de-dollarize tawrasi kaina highway mayam leiba masidi da india sina america ro puningum do samra ngamra ki position ma lowse masina india ki interest di China ga friendly way na long lasting akhoi da kana be heleba adu akhoi acho businessman billionaire sing ji america da gi lapthok na ri paisa manga da bani na adhi india manu divide tori ajit dobal ga jaishankar ka amana pro west hoy amana pro china hoy ko sinai kon thamra ga adino hojik israel modi na chatlu base masida china amadi russia maruina china na india se pro america pro israel no uthokradi china se nauna amu india gi enemy stan sam logrdi myanmar toriba manipur tori se unwanted consequences mayam phulupe akoina China gi kari hunan halba kan wada covid chandori erga taba ga europe ga halidna kari gum lai baktar di hojiki lanje lai akang ba sing leiban mekhet maru mata da mai chandoro ba khangoroi ba matang swaida lanje am la pe na sai raz haidi go do lam na khan ba yarakte consequences mayam lakdab se petrol phangdaba gas phangdaba sin ahan ba kenu rakari mathang di khangudna nomai bhom kon tarak base manipur yopsala pagi possibility yang wang le ai se bhagna sarga ki helmenate ji global situation da haijabani ko first round ge swai tamjige right ngasi khoi gulf ki countries in the thoi iran da thoi ba druga iran na retaliate to bada gulf ki countries taruk amadi jordan amadi israel na ching moham sing sida akan ba mongi attack chathari ba retaliation chathari ba masi tari ba khudong cha da ba mayam sing ai tar thoi ba war like situation am lai si anytime masi akogi masigi geopolitical gi oiba masigi consequences sama songi akogi india rom da su soidana la oi haninga dei thap tare gi on the globally ngasai gi posai gi mamantang badi horoga sensex hit to bagi matang na singba sumada dum indirectly hujiksi uba hore du directly hariba same consequences iran na thengna riba na iran ya koi da riba gulf countries amadi jordan na chingba israel na chingba lebas na thangna riba sumna akoi su thengna po ya hawi hom duni adu su yam tuna yamna lape na khalubia de anytime it may happen in our courtyard as well hawi hom dun thambir se adana yes yam interestingly tang kun ga manga kun ga tarukta lebas ki prime minister narendra modi israel da chalure man he halak paga minini leibaga adum attack che chathar haftari israel na iran da adu iran se india gi one of the oldest friend ari marup am khangni na haibagi examples su lei aduna gosai udan thabe brics ki koi china gi relation mayam su le re aduna adu mayam du su consequences mayam di lakpi adu ujiksi prime minister narendra modi na nominee mamang da chalu budu aphabani phatabani habi ofna singmole adu chathari bo lan se di already prime minister narendra modi gi lakada khongcha sika kamere de sige yam mamang da already plan tor israel am di us already plan tor le badum attack sing habi ofna sing di mayam le adu hujik thoi ba thodok sing asi maram chari bra adu ko masigi consequences sing se kamaina yengba yabagi habi ofna duni ai ozanu indu su thamjagi kamai thambe Thank you, Raj. I question my global issues Manipur discussion the Taubasiam now pay. Karigino Hamilton I koina lam sikang over box to the Lairagadum Nainaba Yadaba, world's interconnected over. Yanan, but I couldn't young bear is a
oil ki politics me yang be kai ma data de yang ba taragadi China gi oil imports se nearly 20% Chinese oil imports ki no deki oil adubo Iran ki perspective te yang tar 80 to 90% ki Irani oil si kano na China na lai hai tare ko adana si ki market ki flows yang ba taragadi US ka China ki lai ba khoi ki historical rivalry hai tare ko masi ki miyeng di yang ga di khoi Iran se control to ta de Chinese ki achoba khoi ki oil ki access to Hormuz Strait se yam phajana stop torop ki possibility ma laiba adana si larger global politics atopa madana mayam dingak piram gani na trana khoi ki sai su hypet pan ki badi laire khudamaina khoi ki Middle East ki countries yam fragment or is out of 17 countries nearly 13 is not with Iran for instance ka kari ki no hai matam ding sai Sunni Shia gi mai camp ki poram sulai not always about US adana anisi gi my historical cultural moi gi tongan be antagonism ama Shia gi politics ama Sunni gi politics masina zumara morga Middle East se akoi gi Islamic world order ga su makoi gi complete unification singa see forward historically ngam dana lak pagi wafum malaiba adana Iran si masai gi almost caught in between the Middle East without much support from the Islamic countries adugi dimension tuna su magi amorom the limitation amadi oheli natragadi Islamic countries ni punzilaga western blocks ga thengna bada khare hena mateng oi godu phangdi adubo ai khoina yengba ya base level ani de yengba ya ai na kanna political science student moina khoina ubadati again state formation ki patterns the Middle East particularly Iran the form torbe state ki patterns ga European state patterns ga manati karigino haiba matam dadi supreme leader and some haibi sine supreme leader is a constitution the sakhangi bane hariba supreme leader has above the parliament above the president above the judiciary and he is the man who appoints all these officers aduradi ngasai UN form to the West Philippine state and akogi nokchub laibana lamjing ba adugumba state democratic state sembagi khongchat aduda fit in to matam da sig Islamic state sing siga chanadeba adana makogi historical contradiction layeba Europe ne yeng is in a mogi pattern to the states in Jilai don't have never like religion and politics is separate to don't have other Islamic world the thing is like religion ke politics is a chamina bagi my cultural legacy malai buduna ayotalla hariba institution habadi maicho haibani haitare and sigi maicho sina khogi state sipari ni haitare so in that sense I know uba the thing is like west ka east ka gi marakta leba historical conflicts hai sigi state ki pattern khena basiri su yam chong le ada west ne yang pong tam da ding sai gi European liberal value de yang podiri no is democratic oi ti na taru taslapa adana na khoi da khoi kuthin jani haibagi madugi khaino maram ma pisalak pa haitare but on the other side ako khamini na lai da matam da thole ba mass ki support ma gi lamju da na all over the world ma gi da makta India da Pakistan da mayam thole basi yang already there's a solidarity very strong solidarity and the Islamic communities or the Islamic world is happy with these kind of institutions so a political science a typical perspective that the sig contradictions is I couldn't uba machangi aduna bunga sai 1990s da akogi Soviet kaira matung da Huntington no lari gi matam da clash of civilization is the new world order has haibadi religion ki culture ki mingda so in world ji khana rakhini haiba dimension ma mana p ba maram di masigi dimensions is one of the ways to look into the politics in the Middle East and also politics khoi east and west ki dimension is sima su khari yeng bayai aduna sai whole idea of evil ni terrorist ni haibazing sai gi sig west ki lens te lakpa aduna sig lens as mo Islamic world particularly Iran ma accept tawdaba adana sai Hamas khangde Hezbollah khangde siga mayam singa sai gi demonized or is west ki narratives yam yob but masi terrorism ki whole ideas is international law the yangodi conflict dum lairi kari gino haiba matam da handaki US na let oiba aduga Israel na mapung oina lamjing ba attacks it obaganda Iran da maral legislative angang school bomb thadari sin then the question is what is the accountability na koi na modern democratic liberal state ni and form toriba adugumba khwaidi gi malem gi choraba UNO gi na koi institutions gi dukadai chakar gi have questions ne but UN Security Council la di ngasai Iran gi nuclear weaponization torkun tani man yam chon sanction imposed awe adu matak da su international atomic energy agency na su Iran gi nuclear power gi program yam si loina sanction
authorized tawdi haiba kari gino haida makoi ge term dadi makoi ge finding dadi akoi ge civilian use ki damakta di power use ki damakta di uranium ge enrichment ji 3-4% da legi doni but Iran ge 60% purification process yawi adana mase lethal o ena debate simula so west ke narrative se da makoi se furamana harikan dadi US na dai see 5000 nuclear warheads mulai but Iran doesn't have anything. Iran did labor nati amam did. Adu maina weapon of mass destruction ji Iraq ta lay haidan to lan ta sin bire big president yam tam thi moda tawbire hat pire the trial phajana tawdabida dum hang tawbire sigi mayam si US has always been a policeman of the world haise adugi tendency ji hojik su yam chawn we aduna akoi ge Trump ge entire politics ri completely psychological disorder am labra ka inaga yamna akoi ge satire in haina reiba aduna sigi dimension ji yenguragadi hojik se laiba wafam se ani wena thamjani amana geopolitics ki oiba wafam ama masire China se adum anchor tawi haina idilawe kaigina China ga Iran ge relationship si yamna phai sai 80% oil je export to ji China laikhalak pai bi Iranian economy world completely based over economy amani kaina der moi 28% people are under poverty never adana Iran gi si yam choba dimension ama laiba adana US ka Israel ga manaraga Iran da hujik chathar iba wafam si basi world gi dimension ama yawi atoba dimension amadana ngasai gi western state ki model siga Islamic state ki model siga thopa yam historical ba contradiction adugi mamisu amuksu tai but the third angle se khoige khoina academic or naina matam ngasai huji yam choba issue malai se in addition to the ngasai gi civilian gi casualty wanghan basi 1949 gi UN gi Geneva Convention gi article 3 adan hainari ba civilians in the harm to be adi haibasi this is a completely violated norm am oire adana UN gi legitimacy si handaksu amu ka haina law amada sai khre haitare adana it is very very surprising that so many civilian target to base sige accountability fixed to the basidi global order yam chong kai kani haibasima atop dimension amadana masigi critic ase ko ni UN amasu US Israel da ko ni piba heroine na lakiba ako Khomeini gi my last 40 years ki regime se da lakiba achoba problem amadi kai no ma dissent se tolerate to kitabs adana my thousands of protesters harmed, killed, murdered without fair trial. See what from is yam chong labor. Adana international order gi achoba concern amad Iran da sudum labor haitare. Adana sigi country magi sovereignty respect to the bani habzi United Nations ki fundamental premise oiba taragasu high ba sovereign state to gi manungda chathaba impunity the global gi se amadi lebam thoi hai wafum si lakpa adane US ta su hojik si aikhoina uri baduni akhoi ga ICE ke kampuna akhoi gi mio human rights mai violate to ba immigrants me am ill treatment to ba adu maina akhoi critics se to ba irona na Iran gi khuna elon sida democratic churning se thol na bo hona matamda makhoi gi siguma cleric oiba institution sing sina democratic credentials de kamu yam na leibage haiba questions madi irrespective of whether you support US or Israel or the Middle East, that's a different story. But human democratic spirit, ambassador, our countries the Mahan Bayadi, high big whole idea to the Makoi Iran politics is question to the Bayadaba, dissent tolerate to the city. Masidi, I remember December 2025 to January about the Laikiba, Choba, mass resistance, so am Tina. Handle to give more the brutal way. I'm so holy bani haitare. Adana, I get take today geopolitics is our main issue. Secondly, oil is of course, and third, isolation of Iran in the Middle East, and lastly, human rights, civilian rights thing say combatant natabasing say sige arm sige warfare the yakshila and bese this is something we need to be very very concerned aduga masi India the su masi impact lakani kai no the India economy gi achoba dimension oil import say one of the largest imports come from Iran adana sige wafam jilai de akoi shu sidagi exception oiroi haibasi haiziki okay aduna hairiba thoiba thodo habtare khogi yena khara thokbogumne habtare India gi di masi western Asia the Asia gi western parts the thoiba aduna ba thodong ni aduna hairiba mas ga thangnari bale passing Gulf country mayam amdagi oil imports mayam ko India da laini adu hairiba reason asida hairiba reasons da ko India dagi workforce mayam ama thabak tawdana business tawdana mayam ama leiba adum laba yamna ko
leba se gidam tiam na marwoi ba reason am khangni hai re reason is disturb oi ba ha se India se disturb oi ba cham mane ha gi wafam dunia and also Iran da le riba magi civil gi rights am the human rights violate tawre ha gi namada makhoi gi regime ji change to bina ba gi damakta lan tabni ha gi US am the Israel gi reason is that reasonable number 1 number 2 makhoi da missile gi am the nuclear gi khulai mayam ma paisa laga lere हाइबसी मसी रीजनेबल ओइब्रो इदब्रा हाबगी वांगसिंग मैम मदुगी मदुना एमिनेंट थ्रेट अम ओइरे हारिब थ्रेट तो लेहंदन उगे दमकता यूएस ना अटैक तो बनते इजराइल ने अटैक तो बनते दिस इज रिटालिएशन है जो हरि पाखुम पीबने हान कनागुमना लान तोरपदी अखोना रिटालिएट तो बने वी आर नॉट अटैकिंग बट वी आर रिटालिएटिंग है यूएस अमदी इजराइल की मोगी स्टेटमेंट से रमाई लिया है दुना मदु मरम चार इब्राहिम हम दुनिया दा एरिया दुदा मसागी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की माइके देगी हाइबसी यूरेनियम केनो द लेरिसे अखोगी ईरान द लेरिसे 60% एनरिच तोरे मसे 90% फाउ एनरिच तोरती मागी मपांगन कलन तारगदी मदुना मसागी न्यूक्लियर पावर और पया है खुलाई सर पया है हुजिक लेरिबा 60% एनरिचमेंट सिदी केनो नते खुलाई ओबी याद्री है खुलाई सेंबई ngam याद्री है हम दुनी अदु मदु सानब 90% यहनुगे दमकता ईरान ना होनरबरा होना तारगदी कराई कराई मदुगी एविडेंस लेबगी हैबगी वहां अमनी अदुगा नंबर 2 दा ngसागी मिसाइल मैम बैलिस्टिक मिसाइल मा साइ हैबदुदी होजे कापथोरि मैम सिना दुम खंदादी सेल एविडेंस होबदी माले अदु कमाई थमे यूएस अमदी इजराइल सथरबा मागी अटैक समदी मरम चा दबदी दुम माली दुबु मागी मरम चा ना रीजन मैम अमदी यूएस अमदी इजराइल न पीरि कमाई थमे राज अखोनी येंगदुसी पर्सपेक्टिव अनि ने we should never be one sided at all. You're right. Aduna conflict am thopa kanda akhoni yengdusi khubang nam khubuda haudi simadi first of all the when understand ta wudom ning kalle yes American perspective to sumoi gi perspective ni Israel gi perspective to sumoi gi imminent threat never lady se but akhoni understand ta udori di the world after the second world war the akhoi new threat akhoi new order of worlds lak kanchida how conflict arise ta botom da सिगे लमसिदा कमाइन तौतना जियोपॉलिटिक्स नत्रगना कॉन्फ्लिक्ट्स न कमाइन कवर तौर केस कोई खमिना बम चंगी एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सिदा अखोइना खंगदुरी से याम इन अखोइ याम सिग्निफिकेंट रोइबा ngasi conflicts le si the born of state of Israel jine ag ngasi se Israel si kari tawge ha kan sida Arab ki League of Arab Nations the more than 70-80% di recognize tawdeba only few gi American influence like kangu katane recognize tawra lai mem things aduna matam ti ki hona conflict se mate lakwa khoi gi pangin sing siga khoi gi muslim sing hai ta ko muslim sing siga Israel sing siga conflict se dum hauraga lai masi khoina history gi chapter se phakal oraga di chumna gi conflict nati adum matam gi lan sam so wo tawna si ju dum tawraga lai ne ba adu gi sim matakta तौरी से इजराइल है पिक खरबल लम से अरब की वर्ल्ड से मपुंग फोम लेब ngam से कदौबगी लेरिनो से खोइ खांग दुई से मयाम सुलिन खांग यूएस की ओपन सपोर्ट ने फुल सपोर्ट टू द कनो ने इजराइल ने बट व्हाई क्वेश्चन दी यूएस ना इजराइल से कदौबगी सपोर्ट पिरिनो से ने खोइ खांग दुई से सर्टेन फैक्टर्स खरै येंग बि जियोपॉलिटिक्स तना खोइ येंग प कान सिदा इजराइल से यूएस की नेवर सिंकिंग एयरक्राफ्ट ने हाइब मोइस बिकॉज़ कई ना कान सिदा NATO की नत्रगना वर्सो की सेकेंड वर्ल्ड वार लड़कंदा कोई की कोल्ड वार म हरकसे मसले इजराइल से जियोपॉलिटिकली और जियोस्ट्रेटेजिकली यूएस की क्वाइट की इंपॉर्टेंट ओइबा एरिया ने बिकॉज़ सोवियत की इन्फ्लुएंस कना ना नाकी कान हिस्ट्री की मतुंगिना इजराइल की इंटेलिजेंस कांगो सिंग इंटेलिजेंस पीबा अदुगा यूएस की बेस हाम कोटपा मैम सिंग सि लोइनमक इजराइल दिगे हवर लाखने अदुना यूएस से के दोगे का एट एनी कॉस्ट इजराइल से protect of the way that was number 1 point number 2 da akoina Israel na US ta kadik support lo khak ubneba there are many things which Zionist policy si the US na kan Israel depend to my am lady see for example US ki financial company more than 90% the Zionist company ki influence la yin see forever I know the side that I am with chapcha ning jang ding amdre more than 22 billions of US dollars me see Israel na control to we adura hai ba shame am sing Israel ki US ka no ma yana de sakpa kan su US is economically tum corrupt to we issues me am leiba yes then again sima US ka support on na we po na leigra number 2 da khon we yeng do si why Iran si su kai do ge kan US ki interest so am yaw si kai marum gi no si su again geopolitically yeng bam changi masai koi ki speakers me am na high sing do starting from 1951 then the 53 bab da
US की influence la kanda Iran si adom destabilize tawra lai rabne ba 1953 da ngasai gi khoi gi prime minister khoi gi elected khoi gi president do lawthuoga democratically government install tawi muhutta monarchism haigidra monarchy ma install to khela thammi that kai gina ka moi ki papeta leiba podam thammi ne kedo gi thammi no ari gadi ngasai ju dam haibe oil interest ne because after second world war the world ki development growth ta khari tarka le si kari no kan oil ne ngasi su oil ne oil is there is no replacement khoi gi oil si replacement le aduna Iran gumba achoba oil producer ma leibe sidi US ka tangi nate every country gi loina ma sidi interest lai bon thueba khara he na mapan kan bana khara he na confront tawraga mai gi interest to block tawna ba katani ba aduna khoni yengdori se high area sing sida US na Iran da kadai phobo tawra kadigi haibdi ne number 1 khoi gi dynasty ama khoi install tawme then naiba thiba haige da phata pa haige da 1979 da other influence khoi nationalist oiba Islamic nationalist oiba khoi IRI haitare khoi Iranian Republic Islamic ki kano se mu change then again sigi pochi di totally khoi US and the western ideology da tasing da confront over kanguni na US na pami si ma sigi regime change se lokho kanda US friendly oiba pot ama install tor kanda US supremacy over the region is moigi definitely moina pamba pot ne tawsu dum tawum to US ki perspective ti yeng agadi but now khoina huji yeng to si matam ma da Soviet ka yeng na ba tasal ne yeng na mi now was new dimension da lai si kai no kan da China da lan tawu sin da kan da Iran da lan tawu sin US na indirectly China si triple tawra bra highway ki issue da deba kon yeng do si definitely China su magi kai no kan da ya strategy oi ni si magi BRI gi Belt and Road Initiative ki pakthok pakanda kan si location of Iran aduga location gi kan Iran gi oil si kan China gi yamna crucial oi bo pot amne because China si yin si world ki largest net importer of oil si kan ne China ne because China gi energy requirement si 80% di mapan di lai ne and 20 to 30% of oil it comes from the Iran ne aduna kanu ke ha consider China di Iran tha do go jisum pam boy kai no di ma he one sadu kan da ma gi source of energy ka pa hawra ne aduna this is oil trade yeng ba ma second trade akhoi na among geopolitics te yeng do si kai ma kan da high ba seaborne oil trade mayam sing ji China si Europe kan da so many choke points US na thambe khoi ji Strait of Hormuz ko khoi gi Gulf ani ki marakta legi ba Persian Gulf and Oman Gulf ki marakta legi Strait of Hormuz power ka lakudegi na China gi short coastal line ki sangbo phawda China na thengre ba choke points ang pani because UAE Saudi Arabia China kan gi US ki khoi gi leiba gi Pacific te leiba island some side chain then quite the sound of Malacca Strait loy no challenges se power kan da kan da la ka do ni and China na kai do ke kan Iran de uri se not only the oil mai gi oil si long na one of the sea route bypass taw na ba koi gi sai gi border pot gi China Pakistan economic corridor torga US ka confrontation se sung taw da na ba wori thai la ga sat ni ba then again same thing Iran si mo kai do ke kan kyam important oi ge kan gi China di yeng tar di Central Asia me gi power ga la ka do se because hagi choke point mayam sing se power la ko ka Central Asia power pa kanda China gi yamna peaceful oi developmental rate chakka do pot ne aduna if US na China se attack tawning ga di it will definitely attack Iran beyond its self interest and tawning thalle okay adu akhoi sidai da keno yengdori se Manipur digi ngasi 5000 6000 kilometer lak pa kan si da high river conflicts na akhoi na kari nunangi nus ni ko mi kharana high bi leiba Iran da lan tor ga mekti misa Manipur misa akhoi na kadu because conflict Middle East thopani but magi impacts the magi rippling effect of negative effects di asidi ring when loin pithribi mafam da cover tor ka domne right India gi yingsi ko India si so 85% of the oil import di India gi requirement da pangi se and 40% di kada gi lake kanda Strait of Hormuz ki area power line ne India khoi na khang da India Iran di thau lai di ko thau lai di because
Iran si US ki sanction lay dina India na thau lay chi ki 2015 degi oiram gani India na thau lay to krise but hujiki hari ba UAE Saudi Arabia Oman ki India ki mayam sing lay hari ba pot mayam sing regional conflict lak pa kanta India ki economy sa adu ki bitik sa yo aduna ke dewi khoi gi strategic oiba India ki deposit of kadusi oil si 9.4 days they can chala roi hari ne aduga commercial use in a 64 days ko malay ngi have if this conflict continues aduna oil la solo pa kanda ke dewi ko Indian economy sam tina so price rise every area the oil la thing the bam tali ti adigi ngasi khoi na thongna riba gari salai ri engine mayam thing se ke dewi India gi so subsidy price the piri ne diesel do hongi si subsidy ne ada si mayam thing na ko se hoji 9 to 10% increase ta re ha go si beyond la pa kanda di government of India na praja da kadai ho subsidy pi dana khoi sigi mayam sing economy chalai du no haibi question ma chauna lei aduga atopa point na madana masigi once effect so kitara di akhoi na India da khoi ni yang hogdori se India gi 2047 da Viksit Bharat ki plan se Viksit ki Bharat ki plan se ke doge kan India gi annual accumulation of 7% GDP growth se darkar lei and sigi marak sida conflict na continue to na sok patar di India gi target thami 2047 gi Viksit Bharat se I definitely must defer to gini hai dana I longing hai dana whatever happened in the Middle East masi ki pon map si ke dewi khoi gi India da leiba India gi nagrik abo ina consult to bam thai this is one point ko allow to be regadi second point namada India gi diaspora gi GDP contribution se aduki mutu chawe exactly say somewhere around 130 billion gumle si gi 30% mukti ke doge consider koi Middle East country di la aduna lan toropa kanda ke dewi hari be maps ni directly or indirectly effect of kanda India do su chaw sen pham ba remittance we aduna akhoi ni concern oi gedodi sigi solak pa sida India na khoi kari preparation tor kanda khoi economy ngasi digi hono sok to na ho na ho da ge have se ngasi digi hono step lo bom thai haidna ai hanam sin tham okay akhoi gi economically yengjen ba ma changani habi wahum duni India da kyam yam nam sigi chething la ka da ge aduna Zik jathari ba war asigi war haigadra attack habatare jathari ongoing attack aduga retaliation asigi marak sida ko India gi over response habatare hari ber response gi matuna di India na di masida su India gi over response le aduga tonga tonga lebak singi response le aduga US itself ki mogi response hai si mogi US ki Congress na mogi article 1 gi matuna US ki constitution article 1 gi matuna any leba mad attack to ge war to ge habta di madu Congress ki apunba house animak ki apunba ayab lor kanda to godab ni hadu handa kisdi madu gi ayaba logda bida yes mako gi majority house animak ta Republican party le jaba targa su masi unilaterally lobo decision ena pena da basudum phongdo yi hai tare aduna adwa area tu da lawri ba decision da gi horaga ngasai gi Donald Trump ki magi habtar magi global image ma project tori ba hari ba mayam sing adu adusu ya maru oina yenga do ba maduna maru orga to bune yenga do ba otherwise ngasai uzan thambi ki ba Israel na toina US ta request to ba lan tona haija ba masina to bune yenga do ba otherwise ngasai maral sing di marukda missile mayama mas hare habdu di missile project ki natka program gi result ambadi kapthori ba missile mayam sina uzan so za thambi ki ba even makho gi maming le plane pho ba kai ba gi pau uzan thengna bi ren haibiri hatare aduna missile du madi hande su Iran na saba missile si maming am chalag lai am san ka pe ba ballistic missile am sa ya du gi example huji ure thangna blai ba tare ni pan da kap thore have tare chaw son bu le re so da su pause dum lai tab dinate adu mata area du da ko ni yenga du se kamai thambi Donald Trump china vote kadring da nangam baga vote kar ga to thor pasiga 180 degrees Canada bago magi am aggressive policy si ada America manungda moi Congress manungda su adagi moi Republican Democrat manungda su magi popularity si am thina handare mana tawri ma'am je America gi constitution na to ya hon to amata yaudana dictator amuna chalai ra pase aduna mahagna hujik tawri basida Iran da regime change kaina tawduna ayatollah Ali Khamenei hatte Venezuela gi Nicolas Maduro pharaga thamme matai mano ko sigumba activity me am haitere karma gi folchuna maning halapada aidi soidina maki Donald Trump gi thabak si tat kadrai khalle okay America manung digin horaga atai lamna assassinate tawgiba court gi wana tabida kari ginda
America amadi Israel na lanje yam thuna phak taraka regime change ra lotion ba pamameba Iran adi handaki matang ji akoi seriously lupe Israel loishlamba handi halaroe thulba adigi makoi gi career group in a gunboat diplomacy de scenery che masi eka career natraka jahaz kara luphan basine ba yakan pama isi America gi masling to ji to no okay sai matang na China gi international karino America gi hojiki aircraft group karikram me South China sida Taiwan gi matang da mu adai masal puthokna leirure na ko China na masi mayo no bangam da ba na makoi high tech weapon kaya marum sai ba adu battle the test of driba hari si Iran da loina pi na paule re Iran na makoi sinji battle the test tawraga kariguma mai pa ga di China gi su America na mug dhap tarpada makoi da confidence leiba hendori ne ba siguma mayam sida America na su launch da magi strength ne khalamba 20th century gi weapon system aircraft carrier na chingba chingje masi expose tawraga launch ne satharak na moi jahaz amani lupadi ko Donald Trump compulsory loy America gi global kana si ijat che si am thina mange handaki matang siga Venezuela ga khenabam na Venezuela gi president Nicolas Maduro si landaraga pharga pugi matamda Russia ga China ga na condemn tawbadi hena upai legi deba ada world gi leba macha sin haina reise na khoi gi on president ga capital attack tawbada Russia ga China gi friendship se makoi nobu defend da wungam de kan bi wungam de harak pasda Russia amasung China gi Africa da leriba kari mogi relationship mange taweba aduna let us powder hoji Iran gi war chida ko Iran ga America Israel mogi launch lida kano si China gi amari kano navy thojulak ba horeba ayo duri pra yor Russia gi thojulak ba horeba handak ti mo su global image ma sagat na ba hona bada Iran gi launch da yam chawna natraga kharap nor su kano tarukani ba America with Israel double standard chi world na khange makhoin atopa ma landaran de high risi human right violation freedom of speech like weapon of mass destruction kind haijaiba Iran je matam yam sang na bukta International Energy Atomic Commission ever kanado agency do madu the inspection open win later me ala moina hariba condition che moina hariba Israel ju to bi o have na Israel madu sungai ya deba adaga Israel na Gaza Strip da Hamas the atrocity mayam di human right kai the driver right aduga Iran manungi tabjari ba mogi regime do autocratic wagera theocratic wagera mudu mogi people na yad na laigri ne ba adugi mamangda democracy lejerami thuaigre ari monarchy saham palhalame amak pa atrocity chathagre mokogi people na last revolution do ngam gi baise yaning de khara lerambi ai adubu moji yan tawri ne aduga west na America na Muammar Gaddafi hatte ko sigra matungda aduk afaba president ma oise khange adagi Saddam Hussein je weapon of mass destruction la yara ka phasi da topire machani hatte ada kaim leramdre aduga Iran gi atomogi matang da moidi yam transparent oina haeba Donald Trump na mamangi kana da Israel ga tomo land da mogi for do oina hojigi underground da leiba nuclear power plant se uranium thami se masida B2 spirit ena chauba plane na bomb chauba bagar thugai na Iran gi nuclear facility loire na lakthore ba mana du lakthore ga hojik ta bu nauna diplomatic negotiate tawda maru thugai ba yahog da uranium enriched uranium kg 440 do surrender to hari ke do ma machin thire tak panatro okay magi army gi mako amana moi Iran gi nuclear facility thugai di hari do ta fire to khidna ta khidna adaga Donald Trump machin thire ko most powerful country Israel machin hajan thire rabne adagi hosik moina condition da negotiation actual bombing hogdringi da yam kana diplomatic kano taromeba adugi matang da high je matam changna Israel na moi self defense ki demokta missile program je moi de loi sinner o have adudi Israel je upra upol lao mukut pulaga moi tong mat toge no Iran je ada masjid yam kana existential crisis le re Israel leba Israel je karigina mana moi on history koktheba first world matung da Israel state same himatum da matam makoi je British ki mandate right aduga Palestinian me amji tanthoga Zionist state no same hono da
terrorism the paksana han tawrisi Jews mayam sineba adagi matungda Muslims in terrorism the resort tarko matam di makhoi raki fight tarko matam di terrorist ne thalom brand away number 1 terrorist moina han hobni world terrorism ji masi history ne saki neba aduna Iran da si ba maran mayam se oil khaki natana ati factor kaya si yauri aduga Russia amadi China dasu makhoi defensive wall ma lokthok pasi American yam pameba okay yang ngakpamna Narendra Modi na Israel chalaba matungda next day da Pakistan Afghanistan da landai bombing tawduna Kabul ko sigi landa basi da America na moi de piu haramba Afghanistan da leba Bagram air base he sidasu landai Pakistan na tawrijin da kaino export kharan thagalakpa matung inadi Iran da leba Chabahar port che India gi peshana yam kuina diplomatic yanara sembet paneba masigi Chabahar port che India gi kutta leba gumni Iran gi territory de lechu masi Iran da landa bara sijna bagi negotiation tawi at the same time India ga Taliban ga diplomatic relation le mari phai aduna Pakistan da provoke torga Israel na Pakistan gi nuclear weapons yam ki ba adu matam khri mamang da Muslim world Pakistan jam important no yeba atomum nei bagi aduna moi mi chang gi adu alliance so yam tawgi ko okay Pakistan dagi Israel dana kappa nuclear weapons do thangai sina war sida sana chatharadi tarai bi missile Israel hen so di ko atomum han sin ka da Israel ne Iran gi su high grade moko only week away 60% 64% energy to bai che week mutu ngai rabani adaga delivery system missile marang gai lere ada sai areas da gyan tanartna handagidrudi Iran gidi makoi ayatollah Ali Khamenei hat khibagi 40 days awa phungdo bun mineba sigi 40 days he yam kurselo gani chandoruk to boiga sunu India ge phibam je kari de laktu na khangdeba asai oja sin haibi wedaina petrol gas phangjilakraba maban tanghlaba akhoi gi defense ki darkar leba petroleum production reserve matunda petroleum the base the factory camerum de riba fertilizer plastic aduda si meam si depa kana kari work the university ko na hojik predict to bungam de ras okay consequences am sound like we have uzan noni the quick like uzan noni ngai prime minister Narendra Modi ne chaluba aduga ada hugi moji parliament wangang uba aduga hugi Netanyahu na su hugi prime minister Narendra Modi si brother amani haina address tok yam lu na close friend amagi mongda brother amani na harpagi wafam na singmo yam su legre tare aduga mo whereas Israel India ga mari yam na phana bohna batara ga su kugi Iran ga su India ga yam na phaba mari hadi ari ba marum ne na hainari billam amni hari mamje uzan su thambi ki ba koi cha bahar port se India na chahi tara gi list 2024 da mamang chahi ani mamang da sign dong ga 2030 port India na sin na bagi dam te leira ba du cha bahar port na chingbu leiri ne tare adra hojik Iran ga mu mari phaloi dibra ha bagi yom na singba adu Iran ga mari phata tar ga di India is yam chauba di magi geopolitical go problems Iran has India under pressure period attack se condemn to biona India has book to dieba yes India gi make de di any form of conflict se phate khote have natna komai themi yanan bada khoi gi ki India ge foreign policy se 1960s 50s ki do gi yam hong ye hojik se on non alignment gi whole idea se hojik se yam se na dilute to but on the face value de khoi leibadi man ba adana sai gi hojiki violence condemn torokti se koda mana civilian targets ka yokshla ise hojik la ba warfare ji I gonna recent times on u da warfare moi kai na ta de civilian space me am ji loina khoi ki target kano se lo yawhal le haitare adana sigi issues da India gi foreign policy da yamna pragmatic India interest serve to wada ba alliance samagi mai ke da chali haibajni kai nga sai crude oil gi matang da su India import si ta sina pura tau da budinate handare haitare adu US ki factor is one of them I mean 120% le khara te kita handarak pa adu khara di dum tawi haibagi records le adu India gi trading si atopa dimension de wang khalai haibagi continue to be shipping da kaida topa garments da kaida topa mayam minerals da kaida tawbadi lai adu rajdhani wang si ki pakum ten tak na PG hairaga di hojik si largely masi aikhoi gi Israel amasung US ki blocks sina China gi politics ki expansion ji yam tina anchoring toning bai wafum yawi British ki prime minister na ngang ki wafum du mun tabi ragadi high violence ai khoi yaw do we are ready to defend our position and our allies hairi ba adana ai khoi mayam du khangbirangani US amasung European bloc sing sina
ख्वाइदगी चावबा मखोइ द हुजिकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रीशेप तौरैसी चाइना नि हाइबजी मखोइ लोइ खंगेबा अखोइना खंगे दने लास्ट 30 years the US na regime change involved तौरसी nearly 100 times ne all over the world adu China di regime change yaudi ba yam matamda they only moi economic corridor sida ade tawani haibdo economic corridor the hena focus taw adu economic corridor the focus taw basin hena mai paksilak panin adu economic corridor sing crumble taw basi strategy mo la kane and war is one of the ways to manifest it adana sigi wafam ji leibanina hauzik lakada basi yam sen haide akhoni India gi da kamai lakado no hargadi akhoi gi hek yum thangre Indo Pacific region hari basi dani war gi theater anu bahang kani en mayam na panari se kari gi no hadre Malacca state ki wafam bo ro adai di South China Sea gi wafam ro India Indo Pacific region gi sidai jire leiriba geostrategic minerals ki adire China gi ngasai gi sea route access pang basi ngasai gi sigi area sidagi Bama faulga torka dabagi sigi politics ne maram warga kaina thangdadi global gi power dynamics ki front se akhoi gi na kha sida hangkani haibagi possibilities yam low ui haida aduna aina arub da uzabasidi middle east conflict si leina atopa conflict front ma hayeng US ku mana hang pya basi Indo Pacific region da oigani haibige ai chingnai kari gino hade in Chinese expansion ji som da yam kan alternative route am semgalei haitare punam si hangati sai tamonil haibu we are very much connected akoi isolation lebiaroi but aina khwaidi wajabadi global order la declines decline UN ki role am chawa decline civilian target torpa the countries mayam sina masi condemn tong raktaba people are taking sides countries is side in lone adanan akhoi mamang ai da uba yamna ideal oiba akhoi humanitarian crisis in sidi akhoi create tawro ko to bani habi adu principle mayam je mark pasina global orders is conflict lo thok pot natana global ki peace building or agencies mayam ji irrelevant or kadra habi ki chapchaba ki ba se akhoi ui hana sign thamsi okay ai Uzanil the quick class ngasi se ina khogi ngasai gi flight radar 24.com the sang yang kan se ta khogi flight se kai kai pairi yang kan se Iran area je madi ab kanam paidre hai tar tumen phok paidre yes even khogi UAE bho Dubai Abu Dhabi am to paidre adana Oman bho de kha paidre ho India dagi Mumbai dagi Frankfurt Germany gi Frankfurt ta se flight ma in area India gi track to je hai tar mas direct Iran the power chundring sau ke do Iran phawam do Oman the power Oman this Saudi Arabia phare di Jordan ong phawam do mo Egypt lom de selaga koer ga ma se Frankfurt chakhi bagi lambi uzai hai tar adana direct immediate impact ma khoi gi keno se flight ki keno connectivity se jam chauna impact le re tourism da so soidna der mani ado khoi gi India gi yam chawa workforce ma panda khoi gi thabak surug le hai reason sida adusu lere adugang sagi thau gi hai kan thau je zajo thambi khiba ku Saudi Arabia gumba Iraq gumba UAE dagi thau sing sagi Gulf ki ocean si power ga sagi Strait of Hormuz si power ga India da la ka dong ni na ji Strait of Hormuz thing bagi mogi keno da wari sana bagi pause viral hoy ma am lere masida ship am to chat pa yaro na thing gen gi bagi ari direct officially thing darga so indirectly thing ne hai basi gi aki am de ma am lere gram chana dre ta cheng mok lam na dre aduna sigi situation se da consequences mayam amadi le rehta economic consequences dum uba ho re aduna hoji lakadru ne mekhani sidang sagi conflict ki epicenter phau ba hai riba areas ki ship toraga khoi gi solom da lakpa ya wi pothopu lei hai bi of na chung mayam le re so areas the economically and also strategically karke thambiya ra sai bureau mayam interest su ai kenom ta ji khoi ngai sai oja I want to have the Iran, India, the condemn to yes. Precipice. India reluctant to the area currently because India the US interest to work to the economically money bully to Bunina. Right. India 2015 the Iran the Tau Lake no sanction to the lady. Yam the obedient to it because then again Kadoge consider India gi 1991 da economic crash tau gi matam Congress ki pali matam bibin nursing round matam doga usi ke dobai no kan India gi the only strategic partners matam gi the then USSR je kai kan India su economic collapse tor ki tau foreign reserves only 10 years ka tane matam du ne look is policy hai na India gi hangdomi mem sing je now 2014 the Narendra Modi la kan na video the Aegis policy the agree tau re na ba question di hoji India se Aegis policy the hoji interest law ri bra na tra U turn law bra right se yam chaw issue ne ba aduna ai gi wakhan di India si ke doge kan si da
against policy strategically economically yauramba me atinchi Chinese influence to bungam di right aduna India na ASEAN ga threat over kansida ke dawe kansida almost 90% of the goods in the Chinese keep production the moina connected country or ga yola la and hence Manipur power chakada lembi lepi neba aduna India ge dawe kansida magi geo-economics policy the ke dawe kansida India gi yam chauba startup ma inong no taweba si corridor si kai kauge kan IMEC kawe India Middle East Economic Corridor se masi Gujarat port Mumbai port gi hauraga Strait of Hormuz power UAE power ga land da connect tauraga Israel power ga Israel ke Haifa port gi Greece da changa kan da European Union and India gi trade corridor sample la ka do the long African chitok to ni adana Israel ji ke dawi apart from technology partners, agriculture partners, innovation partner or ambigi ho naujiti economic corridor partner mo oireba. But whereas Sujiki I make highly possibility Iran ji definitely bypass tawa chale Iran yaw dem. Aduna Narendra Modi na Israel chalu se khona di perspective amadagi am kan chai bi yawe. Then other perspective the di India gi lenient towards Israel si PWD especially for the Haifa port because India European ga India government had signed a treaties the yengo Mercedes car ga se we ka pi ni yengam da 1.3 crore yor mo was 63 lakhs to 100 in custom duties ma'am loi lok thoka that means India gi population ga Europe ka threat of shehar pune karam economic corridor Africa power chapadu nataba India Middle East economic corridor power la ga doini ba aduna India ki angle that the Israel is more strategic than the Iran and I belonging although atu bunga sa gi CMEC na chingba khoi China gi influence counter to no gi damakta Iran gi cha bahar is very very important yes she important si kari no I consider the sa bahar si only port that can access to the Central Asia now because lay geography kano rachane ab to haibam lay political differences it may comes and go but where is geography can't change okay right geography change the way of I know everything according to Kuthari, but Tauri, but Nu, but Sauri, international geopolitics and country is by the geography only. Right. Other than India, Central Asia, the Ladiva, developing country, ma'am, it's a Kaitadi, Himalayan mountain problem, Pakistan power is a big problem. Opaisula later, the nearest port, Chikada, Dinakanda, Gujarat. Mumbai port, it's like a Chabahar portigi, Chabot portigi, Central Asia connect. That is also important. But when you do the economic volume share, Central Asia, the Indian economic trade of Buga, Indiana, Europe, the trade of Buga, Canadian, South the Gasi, I leave it to the public. But Indiana can allow the Bududi, India gi newly designed to give India Middle East economic corridor gi, Gienga Israel, Laubungam the Bini. Okay. Indiana or kan haibangam dabagi magi reasons mayam so lerba yai adubu madu karai phauba ngang adage karai phauba ngang wedagi habagi matungina su lakadu numit kharani sida immediately response mayam so lakpi are adubu immediate impact effect haba taragadi thangju numit gi tholai ba thodoshin mar manga flight ki ngasai thamjaki ba flight mayam ma cancel tawgi ba paibi adan leki ba terminal da pal lai ba UAE da pal leki ba Dubai da pal leki ba hari ba akoi Gulf countries mayam sing da pal leki ba mayam and also koi thabasu rasaki ba mayam ma makoi gi future se ning lau pi situation lakpa madu danatana immediate impact with how tang ba globally khai hengale di hai adu ga tang ne India da major impact lai madu major impact kai no da basmati rice hai basmati rice India na chauna export taw adu ga Iran amadi Iran na khwai da yam na lau adu ngai gi Strait of Hormuz power chaga dawni na hujiksu cargo ama Iraq ke da mutta sakhibne do Hormuz power ngam da pal lai bagi immediate impact hai ta mase akoi gi annually India na $2 billion gi basmati rice hai leba ani se khakta da export tawgi adum lo wafam lai adu bhaw immediately within 3 days da India da masigi effect urabne to lakadru ba numit kharne se da yes yam jauna impact mayam lakani aduna hari ba impact mayam sing sidi koi yengmina badi tari adu hongloli ba koi global gi changes mayam sigi matungina koi gi India gi su adu koi Manipur mayam gi su koi gi in terms of information in terms of actions and movements and everything da loina mak change to mina ba mathok ta habigi no se tang sigi the Manipur files edition si matang challenge jaringan sigi edition si mapung pan gandang tau jahum por wisda mukana tha sok project appreciate you joining rona yengbe punam sungan sigi edition sekram to bibi guest kiribi Manipur ki tongan ba social media handle singda join to birga comment am the feedback tha bir payagni well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj signing off Krumjari